Kubaphathi bonke uMamzanele nabahulumeni wami ngisola ukuthi nawe ngibonge nabaphathi bonke ngokuyihlala ngokuyihlala ngiphinde ngokubonga ibhokodo ngeke isikhathi ndawo sizalwa yini madoda ngicabanga ukuthi isikhathi sokuthi sikhombise ubuhle bokuzala kwenu yazi ukuthi sesanona kakhulu senze izinto esingafundiswanga zona kodwa siyacela ungagive up siyabadinga abantu abasazositshela ukuthi ikusasa lisakho abanye abantu abazokwenza lokho yini kuthi umzali wazokwakha ikhaya wesifazane indoda inamandla nje kodwa umuntu onamandla okwakha ikhaya ngoba ngisho ingane ekhaya umuntu ozifundisa impilo kakhulu owesinto lekhoma ngoba seyikhomba sithi yafona na sephelile so nje ngalawo mazwi cha ayikho phambili ngoba siyathanda ngoba sizithanda ukushaka wonke ngabe siyala ngiyabona ngoba kuyiqala mayikho uthi uthole kahle Zandile Gumede,